Ko rahmatullahi wa barakatuh ka Diama TV ɗo Mamadou Dawda kadi arti ka Diama TV ɗo ka hande mercredi on ɗo le 8 novembre 2023 salmingol on fop lando si tawi mo kala no e jaam ka hikkitori yo Allah fawden en fop jaam kala heɓuɗo ɗo sokola mo tawata sokola on ko tampinɗoma ka nder ɓerde ma no way wade o hiɗen tori Allahu lamɗo wawɗo yo ittane sokola ko heɓuɗa ko o waɗanama jaam kanko Allahu lamɗo wawɗo jogiɗo. Hara en salmini sous préfecture Mali on fof hiɗen lando si tawini hiɓe jaam préfecture Duguntuni district Kokuma 7h kurkoto kami jibina ɗon hara hiɗen salmina koto an Samba ɗon e kurkoto e wuri baylo ɗon e kurkoto miɗo lando si tawini kaw an galle hiɓe ɓurorde yo Allah addamɓe afiya Allah addamɓe afiya addidana kala mani ɓiɗɗo julɗo nawnuɗo hiɗen tori yo Allah hayfiniranmo jallal yo Allah fawden en fo jaam en salmini technicien ɓe meɗen ɓen ɗo e Diama TV en salmini kadi wonɓe en darde ka Diama TV ɓen ɓe tawata hiɓe heɓude ko nafi ɓe e yewtereji wonaɗi yewtere ɗo ɗin ɗi fopp majji yo Allah nafude en e mabɓe yo Allah accuden ha ɓoya juuta uditana en arsike on dumbana en kata on nangen def sama mbokk yi yal nañ yàlla may wér ak wér la yal nañ yàlla may jàmm si dëkk bi ak bitim réew si biir réew ak bitim réew képp koo xam ne daf fi am soxla boo xam ne daf la sonal soit lépp loo mënta am soxla boo war a faj te fajuloo ko wala nga am problème yoo xam ne nekk si ay tolof-tolof ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla teggil defal ñu jàmm yal na yàlla def jàmm si réew mi ñu ngi leen di nuyu tey si mercredi bi le 8 novembre 2023 ñu ngi nuyu ku nekk ak sa tur ak sa sant ñu ngi nuyu waa Diamniadio Dougar Yam ñu ngi nuyu Ibu Jonno ak yaay ji ak Père Malick Jonno ak Mbay ak waa Yaam yëpp ñu ngi leen di nuyu di laajte ndax ñu ngi si jàmm ñu ngi nuyu waa Sébikotane foofu ba 50 ba Thiès toutes les régions Sénégal ñu ngi leen di nuyu di laajte ndax yéen ang jàmm ñu ngi nuyu waa Guinée yëpp fu mu ne nii am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy suivre direct en Guinée comme nuñ ko daan defee rek chaque fois dañuy ñëw di waxtaan boo xam ne nëttali la nëttali boo xam ne dafa am njëriñ boo ko dégloo dalay yokk si lu bëri sax nëttali bu ñuy def parce que dañ ko tuddee lébre mais nëttali la histoire yoo xam ne dañ koy tegle pour nit ñi di si jëriloo moom la ñu ñëw di ko def tey ñu ngi leen di ñaan ngeen suivre Diama TV hara yiltitoɗen kadi ka pular hara en salmini yimɓe men ɓen fof ɗe lando si tawini mo kalano e jaam ka hikkitori yo Diama o yiɗidir sabi Allah nafidira kadi sabi Allah andi goɗɗo tanke hiɗa wadde fi Allah heɓata ko ninsita tanke ko fi Allah wonɗa wadde goɗɗo waɗata fi Allah ha para ninsa ko ɓuri tampinde Diama on ko waɗugol intérêt muɗum sa yaali intérêt on tun ko ninsa sakkitorta e haakitagol hara bonni ko waɗɗa kon fou goɗɗo yiɗirmo sabi Allah nafiramo kadi sabi Allah wata ndaru dey fi haray no wodi ko faalaɗa e makko nafiramo saabu kum faale hun ɗon sa heɓali faale hun kun tun ko ɗum atta suɓu ɓernde Diama on si suɓike sabi Allah tun perdi ala ko ɗon no woni ko satti kon ka wondi galji kadi sa wondi e goɗɗo kala no wondir ɗon eto labina hakkunde moɗon wata eto wirtere waɗa hakkunde ma mo wonduɗa ko honɗum addata ɗum neɗɗo be ko sutura kala ko yiɗa ko sutura wondiren e sutura sen sertay kadi serten e hoore sutura ko ɗum ɓuri moƴƴande Diama on wata goɗɗo hollu kadi mawnintinare e hakkunde jokkere en ɗan kadi wata fewju feŋoɗa si a fewji heɗi to ɗimmoɓe ma ɓen si tawi woni ɓe tawtete si ɓe tawtima alhamdulillah ko fewjuɗa kon nafi si ɓe tawtalima andita lawol na gotol ko ɓuri hulɓinade e jokkere en ɗan ko fewjugol feŋo wiya min ko mi wi kon tun mi waɗata ɗum no tawa e paljol tagaɗo a waɗay ndara si tawi no heni si hena itta kono an sa wi koko wiɗa kon tun si tawi ko waɗɗa kon hena waway marsude gasata koyo fewjodire wiya hakkilkimi jogii kin no wodi ɓurɗolan kadi rentude min komi renti kon ta no wodi ka hatti ta goɗɗo no renti tonin ɗum ɗon Diama on teddodira mo be respecta ɗimmojo mum kala mo wonduɗa respectumo woni payku woni mokoba kala mo respectuɗa do andu ko hoorema woni ko waɗanɗa kala ko tagaɗo waɗi son calculi ka aduna ɗo aray ko hoorema woni ko waɗuɗa si a respecti hoorema fof respectete sa respecti ɗimmojo ma arɗo o respectete aray Diama on koyo teddodir en salmini famille ji ɗi mo kala ka hikkitorɗe lando si tawdi ko jamtu woni ton toujours no wi'umi on ni nde yewtere ko yewtere
histoire ji wona ɗi kolindirede fiyo jama on nafitor ko ɗum men immani ka télévision jama tv ko ɗum wasi men innata o yo ndaru jama tv piiji boy no yawta ɗo non andi simi immike ɗo ko o ka neediji woni arde needi no woni fi tagaɗo kala wonduɗo e needi a heɓi battane moƴƴe aduna e lakara sa heɓi battane moƴƴe aduna ko ɗum lakara kadi hara yiɗa tañƴinora ka heɓa ka moƴƴiredi needi ndi woni nene fop goɗɗo o ni gando o doganama o jiñanama wata landito o wondu e needi ko alda e needi kon hay goto faalaɗo ala hay goto faaletake a heɓay ɗo ɓiɗɗo si tawi o ala needi hay anti garayɗa anidi e makko ɓiɗɗo noon ɓa ko wonki kaka itta ka ɓandu taƴa waɗa ɓiɗɗo harayno welama kono angal needi ndin si tawi tun ari e makko hay antigi anin si tawi ko honɗum jidaniɗamo ko ɗum wasi kadi koyo wallidire fayɓe ɓen ne'e si ɓe ne'ama koko faɗɗi e moƴƴude ɓe nafa e hoore maɓɓe ɓe nafa nene maɓɓe ɓe nafa baba maɓɓe ɓe nafa kala ka ɓe yeehi ɓiɗɗo sino ne'i kala ka o yeehi o nafa e hoore makko o nafa nene makko hara en salmini kala ma ni jeeyaɗo nder lagine hiɗen salminamo lando si tawi ni himo e jaam tan toutes les régions nder lagine fof hino salmina hino jarna en salmini ɗo sal lengeren ko woni sous préfecture Bourkaje ko kanko kadi woni ka coordination Fouta Dialo aray ko kanko woni toon porte parole ɗo mi tawtimo kadi mi wonti porte parole coordination Fouta Dialo noon ko immani ko mottidirgol kala ɓiɓɓe Fouta Dialo ka woniri waɗa ɓe nena goto baba goto kala ella hun ka woni yokkum itte tertoɗen oɗo ko ɗum ɗo oɗo ko ɗum ɗo jama on fof ko Allah tagi ɓe cippini ka aduna ɗo hawten ka aduna ɗo koyen jikkodir ka aduna ɗo nafidiren ka aduna ɗo haray goto townitanaki ɗimmojo muɗum andi ko waddata jama on ko dererako e townitare ko ɗum ɓurata waddude jama on joni noon sa tippintini hoorema a feppa e wonɗo mais sa townitike goɗɗo accu Allah towne awwata townintino sa townintinike tun ɗum ko paljol kala ka Allah waɗuma jogito ɗon ha satta king haray coordination Fouta Dialo on koyo ɓurte tambitede jama on anda yewtereji yewteteɗi ɗon ɗin ko jokkindinayi ɗen en ɗan enen Fouta Dialo sen tamodiri e woni nene goto baba goto kala ko townuɗen toway kala ko wallindinɗe waloto neɓ kala ko immani ɗen kadi Allah holan ɗo walla en par ce que no renti ɓerde ɗen harana haalinkinagol fewno ɗo ko ɓe wiyata ko président de la république peppal no wawi ɗum fop ɗum a waloto wasi a hoyɗu heɓa ko faalaɗa kon si tawi peppal no woodi harana waɗa huccir gauche oɗa huccira droite oɗa fewja oɗa inna moƴƴa kala ko fewjumi yaraɗan hakkille widay ko ni waɗirte min kadi komi haali kon si tawi nano yomi jokkitane newoto piiji ɗin foppu newoto ɓe wi sammo sari sakko sari fof kono sari heɓora wata hay goto huto goɗɗo wata hay goto townito e hakkude jama a wawata ɓurnitade marsata ko Allah tu wawi townude tagaɗo wawata wiide kañum no wawi townitanade hoore mum hara en salmini koto Samba Bobo ɗon e kurkoto ɓe sifde émission on direct en salmini ɓe Konakiri ɓe wono Alhaji Amadou ɓe sifde direct en salmini Souleymana ɗon e Gambia hiɓe sifde émission on direct en salmini Oumou Bobo wonɗo ɗon e Boke ɓen kadi no sifde émission on en salmini Hajja Mariama Bente Linsangeme ɗon e Amérique e Hajja Aminata Bamba Kunda toujours ɗon e France en salmini Alhaji Lamarana Dunkiwel e Jajam Binta Boy Cati Lamba toujours ɗon e Amérique en salmini famille ji ɗin fof ɗe lando so tawini fof no e jaam haray hiɗen arde natanen ka Tindi e Tali wono wowiri noon toujours e waɗay yewtere ɓeydodiral nde tawata ko yewtere fiyen famodir ko ɗum pettana ɗuɗugol haala dey koye yewtu fiyen famodir ɓahiɗen ka télévision buy jentoto en buy kadi haray no heɗiti koye yewtu famodiren haray meɗen yaafini e komin sonkata e hoore moɗon kon si wona ni hawa kan heɓota ko ma tun on tigi waɗira ni si hawa kan heɓo haray miɗo yaafini komi woni sonkude e hoore moɗon ɗo kon en salmini famille ji ɗin fof en salmini Souleymana oɗo komo ɓundukora wonɗo ɗon e Jamñaajo wonɗo kadi yeeyude futtiri weldi ko en face station Jamñaajo ara en salminimo kanko Souleymana ɓe wondi ɗon ɓen fof hiɗen lando si tawini ko jam tun woniri ka o hikkitori ton hande sa ko ɗo woni komi ittikoje ka futtiri makko futtiri ndin ko buydi weli ko buydi waɗi en salmini kanko Souleymana eɓe jotata ɗon ɓen fof en salmini sonnan Ummu Hawa toujours ɗon e Jamñaajo ka ineteɗo Yam quartier ineteɗo Yam en salminimo eɗen lando so tawini himo e jaam kanko e fayɓen fof hiɗen lando so tawini hiɓe jaam awa joni hiɗen natande ka Tindi e Tali ko suka goto janɗi e saare kanko noon e nder ka o janɗi ɗon
himo jogiti kanko himo kala banten ni kanko ɗum o waɗi hoore makko woni ko wiyaymi ko goɗɗo ta towni to o waɗiti kanko himo kala banten ni kala banteyagal makko ngal ko e rewɓe ɓe woni ko o nawrata hiɓe innamo siidi kañum no sikka no ɓuri fopp ƴoyre wona noon siidi ɓen fof kono o siidijo ɗo himo sikka mo ɓuri wonɗo o ƴoyre e nder ƴoyre nden fof kanko ko rewɓeɓen kadi o hollata himo ƴoƴi kanko siidi ko honɗum o waɗata himo mari noon hakkil so o yewti annayo nene baba mayi min heddota sa yagal makko ngal fof ko rewɓe woni ko hollata ko honɗum o aray o yewta ha wela o eto ha o nadama e suudu kanko siidi o gollama ko Allah yiɗa yarlaki nden andi tun debbo e gorko si naati e suudu debbo no sikka kañum koko yiɗa hara o yano andi ko sa yagal jokki haray ko ɗum woni golle siidi joni noon kala debbo ƴagguɗo seeɗa dartimo o etoto ha o hendoma so naadima ka suudu ɗon ko yeri ko yiɗi o moƴƴinta yeri ko yiɗi o bonna ɗon noon moƴƴere ala ɗon so naati o hendike debbo on himo waddemo ko Allah yiɗa yarlaki kanko siidi ko ɗum woni golle makko joni noon hiɗon andi kala ko goɗɗo ñamata sa ardinali hakkil a harata ko hakkil harata tagaɗo hakkil wona reedu ndun dey reedu ndun kala ko untuɗa haysi ko hayre heƴay nder ton kono ko hakkil ki wiyata he mi yomi hattu ɗo si mi hattali ɗo haray mi harata ko yiɗa untude tun haray wonti aynde awa piiji ɗin fof ko noon rewɓe kadi koko harete wona kumpa na say yagal koko harete sa wi a harata a yahay ha wona neɗɗo dereraku ko tuma heɓiɗa o ko on tuma si hara fari force oɗo noon kanko tawi o ala harude ka say yagal andi say yagal kono wirimen ni a harata kala debbo harayɗa humpa kala jiwo fandiɗo harayɗa humpa jiwɓen noon heɗitotomo si o yewti ɓe sikka ko haali kon ko gonga woɓɓe o inna o tiggay ɗum woɓɓe o inna ko kamɓe tun o yiɗi andi hay ka say yagal sa holli debbo ko kanko tu wonanɗa haray himo weltori joni noon ko ɗum o nadata ka noppi maɓɓe buy e maɓɓe ko noon oni ɗum faljinirde kanko siidi mo o fotti o etoto o yewta ka hakkil ma ha holoɗa ko haali kon sikka ko haali kon ko no woniri tawi mo suumi say bonɗo ka nder ɓernde ko tuma hennodirɗon ha sertuɗon andata pelletti o ko say joni kanko siidi joni noon o jokkiri noon yiwɗo mo inna siidi golle maɗen accutuɗe si goɗɗo inneya accutu hunde tun andude moƴƴa o famina an haal ɗon hunde ko anduɗa ala ɓa kanko affaire makko no marsude o ala tefude hino moƴƴi walla moƴƴa ala ko yimɓe wajaki siidi yo accu golle makko ɗe wona golle moƴƴuɗe na golle civilisation na golle beɗɗuɗe wonɗo o haalanamo kono o satti noppi a andi no wodi piiji ɗi haalanteɗa acca no wodi kadi ko ananata few kanko siidi ko ɗum woni golle makko hakke ko o woni say kanko siidi awa joni noon wona rewɓe ɓen fof o wawata détournude no wodi woɓɓe anduɓe hoore mum o yew o yiidoy kadi e jiwo goto on jiwo ɗon ko ne'aɗo kam mawɓe makko ɓen ɗon andi mo nene mum e bemmum ne'i nanani nene mum e bemmum ala ko wawanimo sina ko iwri ka Allah ko ɗum wasi nanangol nene mum e bemmum koko faɗɗi e moƴƴude e kala neɗɗanke wondugol e needi kadi koko moƴƴani neɗɗanke wonɗo marɗa nene a mara nene wondu e needi ndara sa heɓata lonto nene heɓa lonto baba heɓa lonto koto hajuma on kadi feewa ka aduna ɗo fawa kadi la lakara par ce que ɗa wondi e needi on jiwo ɗon ko ne'aniɗo nene mum e bemmum kala ko nene mum wi ɗum o yeddata siidi hakkil mum woni e on debbo on tuma hakkil kin fof ko on jiwo ɗon hakkil makko ki woni o ƴawanimo gabi o takko o ƴawra o jolda o takko o ƴawra o jolda ñande goo tun o fotti e makko e bolol ka tawata ko kamɓe ɗiɗo petti woni ko fotti o hiwri jiwon hiwriti o yimi ɗo faalama jombude dewgal sunna e farilla jiwo wi añata wiɗo no yiɗi ɗum si tawi woni Allah no hoddiri kankadi mo yiɗimo tawi jiwon no ne'i kono siidi no darde ko honno gerdata détourna mo jiwo wi añata wiɗo no yiɗi mum tentini wiɗo jombay mo dewgal sunna e farilla hande kala debbo moƴƴo harayno ɗaɓɓude ɗum ɗon kala gorko moƴƴo kadi harayno ɗaɓɓude ɓengu
debbo wi ella fus ala joni après e yewtoyay ɓa kaka sare ɗo wonɗa kaka sare ɗo mi woni o hucciti o yehi o haalanoyi nene makko e ben makko o wi he o fottiɗo de e sukayno inne Sidi on wi no falamo jombude ɓe inni he awa gasi ella ala min ala nande ko moƴƴi e makko kono noon wata nanu tun hunde joguitoɗa haray ko ya wattu yila par ce que ko ɓiɗɗo gorko jibinaɗo ka sare ɗo so wimo falama a nanirta tun goɗɗo hunde joguitoɗa nden hunde ko noon nde woniri par ce que no wodi piiji goɗɗi nanata ta anaɗi gonga min nani noon himo bonani jiwɓe ɓen ka hoɗo ɗo min nanu ngal Allah goɗɗo so bonnalima wata tabintin ko bonɗo so bonnima noon si wawa ande ko bonɗo jowi gasi ella ala haray dey ko ni o holliri ɓe inni si tawi o hollima peewal fi jombugol ma minen min salota ko ɗimmojo amin julɗo maw makko ɓen ko yimɓe moƴƴuɓe koko ɓe woni mo haalde kanko Sidi yo taw hara wona no woniri si tawi kadi ko no woniri fof nde no tono ko kanko ɓurata tonade ɓe yewti nene makko e ben makko nene makko tigi yewtirimo noon ben makko kadi waɗimo conseil koyo reeno koyo on tigi joguito hoore mum tentini jiwo mo meeɗa ka jombede no renorɗa wono fandi jiwon wi awa joni noon Sidi ala ko takkaki araka maɓɓe ñande o ñande falama o jiwo ha yiyata hiɗa andi tun gorko si tawi falama jiwo heɓali ndiɓɓa naata yalta change ala o no waytata falete wa'ude hayno wa'a fi tun moƴƴintinagol fi no hendora jiwo on mais jowi tek andi hunde si tawi a hawjali a wawa andude ɗon ko honɗum woni ko honɗum si a hawjali ɗum no way si tawi woni ndiyan a ƴettiɗan a yeƴi tukoy koye fof hawtoto ukkodira e ndiyan ɗan a wata yarde mais sa joƴƴini tun ha woni leer ɗiɗi leer tati tuykoy koye fof tensa e ley ñeɗa dow yara joni jogitori noon Sidi nani ko nani kon kono jaɓali gollitirde ɗum e devant Sidi haalnamo mi nani noon a moƴƴa ɗum ɗo non o waccitu hakkil o woni tun enquêteur ɓurɗo jogade hakkil o fanki bude kanko jiwon o wi Allah o ala ñande o Sidi ara yewta ha ñande goo Sidi wi'i miɗo faala ya hewtu ka amen ɓa mi haala ni nene an e ben man fiima hewtaɓe yi'e harayno faɗɗilan e welde nene an e ben an ɓe yi'e e bandiraɓe an ɓen ɓa mi haala ni ɓe fiima kono kamɓe ɓe andama toujours no mi haalanaɓe fiima si tawi no gasa miɗo faala ye yaadu toon ñalorma kelele hara fof no renti yehen nene an e ben an yi'ama saabu ko an mi faala wadde ɓengu jo wi awa ella o ala joni min kadi nde miɗo déplace o yaka nene ma e ben ma mi waynoto nene an e ben an Sidi wi joni haray ella o ala joni yaw waynoɗaɓe si ɓe jaaɓi waɗe ñalande o yehi o haalanoyi nene makko e ben makko wi he Sidi dey ari ɗo wi no falala naɓude ka nene makko e baben makko e bandiraɓe makko ɓen min andidira ɓa giggol fuɗɗike sorde hakkude amen wimi yomi hollu toon mi anda kon ɗum wi ɗon mi e mum nene makko e ben makko wi ella fus ala ɓa to woni kaka nene makko e ben makko e bandiraɓe makko ɓen o wonma naɓude ɗum ɗon no holni goɗɗo waɗata goɗɗo bone e devant nene makko e ben makko ɗum hiɗe wawi jopitorde e ɗum ɗon awa Sidi ruttoyi andugo si tawi jomɓe feppi jowi joni waɗen ñalande waɗen e alkamsare yontere arowo nden ñande haray mi aray yaaden ka wiɗa ton yiiden e nene ma e ben ma no wirɗa ni ɓe waddi ɗum ɗon ɓe waddi ɗum ɗon nene makko e ben makko wi gasi joni ha nden ñande e nden ñalande ɗon si nden ñalande ɗon hewti a yahay Sidi ko honɗum waɗi hucciti tun jali le welti tappi juuɗe ɗen welti noon wi ɗo no welimo kanko Sidi on tuma himo jala welto ala o ko ala ekkade hakke ko hawjani o jiwo o yeformoye cuuru makko kun ha moƴƴa cuuru makko kun no woni hedde ka yaasi ni a feƴƴe ka cuuru makko si yaha ka nene makko e ben makko ɗo waɗi distance seeɗa o yeformoye sukaɓe o wi ko honɗum waɗa toon jomo sikkuɗon ɗo kanko imo metti hendade on mi yewti ha mi naati ka hakkil makko en hendotomo ɗo en fop so on hawjali waɗe doy noon sukaɓe wi ko honno gerduɗa ɗum andi hiɓe hoolimo o wi min e mon koye gotum min waɗa en gotum o ɗaɓɓi sukaɓe nayo ɓe woni ka nder suudu ɓe wi fi anka so salike yoɓe yanu e makko ɓe viola mo ɓe fof ɓe fiimi ha ɓe huɓɓi kanko Sidi
o wi non joni himo yawde o toppito ñalande nden o yehi ɓe confirme jowi joni alkamsare mi hewti ɓe waɗi e yontere aro ɗum no ara tunde ñalande no ɓatto tunde ñalande no ɓatto tun o informi bandiji ɗin fof fiyo ɓe saamu e kun jiwum aro hari o faala kun o heɓiri kun kara han himo faala ittade kun mone o andinamo kanko mo mari hakkille kanko siidi o formi sukaɓe ha paari ɓe fiimi ɓe huɓɓi ɓe naati ka nder suudu ɓe jooɗi ɓe fanki bude kaɓe fankuno bude ñalande nden hewti ka jiwo on arata noto siidi ɗon e eɓɓere siidi naɓamo ka nene makko e ɓe makko non ko jam fawni nder ton siidi ko formi kon formi ha paari formi bandiji ɗi yoɓe samoye jiwon so salike ɓe viola mo bandiji ɗi naati jooɗi fanki bude jiwo ñande alarba kikiɗe nene makko ari wimo he a halduno e siidi yaadu kono noon he ƴaali mi hollama denna bo kawtal kami gasata ronkude yaade ko bettilan ɗon ma mi yaha ko heccanki woni komi holla si mi yehile haray hay goto ala ka nder galle ɗo joni ko a woni ga janon ko hetti konko ente haray tultinde ñalande ɗo sa yiidi e siidi waɗi ɗo ñalande goo jiwon fanki bude wawali sa yawde haala siidi par ce que ko alarba kikiɗe weeti tun o jooɗi ka nder galle nder ton mo gollana nene makko wuppa lincoy lawƴa miranji prépare na ente ɗen ko ɗe ñaama kanko jiwo on par ce que o yeddata nene makko o yeddata baabe makko siidi formi bandiji ɗin ha pariji bandiji ɗin no habbi woni ha heure on manki o yi'ali kanko siidi o yalti fes joni himo faala yaltude ha si jiwon ari ɓe saami e makko o ara kanko siidi e jaka ɗen balɗe ɗon fof koko woni jinnude o ronko heɓude tan hewtugol ka galle maɓɓe kanko siidi himo kuu fi hendagol o jiwo e nder on kuu ɗon o woni e nder ɗum ɗon noon woni nene makko e ben makko 24 heures ɓe yiyalimo joni noon o yalti fes heɓulagol ha tawata joni jiwon naati o anda o naati on tuma wara nene goto makko jiwo ko kamɓe ɗiɗo pet nene maɓɓe woni ko ɓeyni nene makko wi yehi ndara si tawi siidino ka cuurum mum saabu woni 24 heures mi yiyalimo ɗum ko jiwo miñirawo makko kanko siidi mo hawti nene hawti baba jiwon iwi ka nene mum no yawde ka cuurum koto mum nene goto baba goto ndara si siidino ton hewtugol jiwum kun sukaɓe siidi formi ɓen jiwli jiwum kun tappitimo e leydi o golla accita o golla accita o golla accita o golla accita ko ɗum woni ɓe bonni fi jiwum kum fas ɗum noon ko nene goto siidi ko siidi kadi formi ku o siidi iwoy ka iwi ton tun ari yurni sikki kumum o resisi ndaari tawi ko nene goto mum on ore nde luuki woyi fi aduna on boni ɓe wi ko hon ɗum ɓe wi ko nene goto an on samuɗum e mum fo wi ha kono ko bonata kon boni ha paari ɓe violimo kamɓe nayo fop mo be yehi e jiwo yehi yeytike yon susta haalude koko forma ha paari ku on siidi hetti kuuɗe mum ɗen ka nena goto muɗum on awa haray anniya bonɗe ko awdi jommum kala ko anniyaniɗa goɗɗo eto hara a laatinali dey yo hattu ko miijiɗa kon fayda sa ko ɓuri sa miijike tun toro wata Allah laatin par ce que ko honɗum ɓe ingay ka jamfa sa jasi wata a luggin fiyan ka sa untike nder ton siidi hetti golle mum ɗen arti kadi ka nder galle muɗum ɓe violi nena goto makkon ko anniyanino ɓiɗɗo goɗɗo on kon ari e makko oɗa kadi ko sofi ɗum ko ne anagol nene mum e ben mum ko honto mi woni arde ɓiɗɗo jiwo ne anto nene mum e ben mum sina ɗum a fottay e kata mo tawata a heɓataka haalamo par ce que jiwon si dartino min de mi halde makko kono newnen lam ya fali force o hawrayno e o kata kala do nanuɗo konngol nene e baba ko nasuru woni e maggol ko nasuru woni e maggol nano e ñaamo ko battane moƴƴe kadi woni e konngol moƴƴol ngol si nene ma haali a nani baba ma haali a nani tagaɗo ko yo nanu accu e kaccu ko lekki kono ɓe yiɗayɗo ñawdorta kono noon ko ɓe innimo ne aki ñawdorta neɗɗo si tawi woni o ala needi o nanata ko innete accu kon o nanata ko mbaaju needi ndin arata angal needi ndin arata suuma noppi ɗin fes o anta ko nafatamo koko lortamo tun o nanata par ce que ɗon siidi wajama yo accu jaɓali kono ɓayi o jaɓali arti e hoore nene goto makko on tigi siidi on tuma way tuwa neɗɗo mo timma neɗɗo jufulunjo
neɗɗo noon si tawi timma a yi feetuɗon ka bedda harayɗa yurmamo, kono noon sa wi'i oɗo o timmata ko kuuɗe makko ɗe woni wadde ha o timma, on ɗon o heɓi e golle makko bonɗe ɗe. yo Allah dandu en golle bonɗe. tagaɗo yo miijo ko moƴƴi, waɗa ko moƴƴi. ngol taalon ɗo kadi ko ni ngol yaari, ko moƴƴi kon fof ɗen tori yo Allah waɗu hakkude meɗen. kala ko tawata hino boni hiɗen tori yo Allah lanɗo pottinan en ko boni. yo jama on accu anniyanagol ɗimmojo muɗum anniya bonɗe, ko ɗum ɓuri tampinde jama on. haray ɗen arde ka version olofu, ɓen ɗon kadi faminenɓe koye honɗum wonɗen. lima ɗon expliqué léegi nettali ko si pël, maa ngi ñëw di ko waxaat si olof. dama ne nit na nga am yar, am teggin, respecté koo gis. bul gis nit rek nga yaakaar ne yaa ko gën de, kenn gënul kenn. bul wax, bul jékki-jékki rek ne man rek maay wax, kenn du wax. loolu amul fenn. nit da ngay déglu, da ngay wax ba pare déglu sa wax ji, ndax ñi nga àndal déglu nañ la ak xel, ndax déggoo ngeen wala déggoo leen. loolu mooy nit. mais doo jékki-jékki rek man li ma def rek man dama koy def. maa ngi profité di félicité sama ewaay kooku kan la, ki ñuy wax Malick Cissé transport Asigna xuri transport. ñooñu il faut ma témoigner leen sax xel ma fàtte ko, nit ñi baax lañu. ñooñu duñu fekkee soo leen fekke jàmm sant ak nit ñi defal nit ñi teranga. li ma gis laay wax, peut-être na am na ñeneen, peut-être ñeneen ñi baax ñi mel ni ñoom, mais ñii il faut que ma témoigner leen. xam naa ne nit ñi baax lañu. jërëjëf, maa ngi leen sant di leen gërëm. xam nga patron bi nga xamante ne koy jox moyen pour mu dajale ay nit, kooku loo ko wax rek loolu rek lay mun a xam, du mun a xam lépp. patron bi exemple a patron bi loo ko wax rek loolu lay xam, mais du mun a xam lépp. am na loo xam ne dañ koy wax fekke amul, mais ki ko wax mooy garde responsabilité bi. ki nga xamante ne dafa dem si patron bi wax lu ko neex, kooku mooy garde responsabilité bi. loolu loolu erreur la. li ci gën a bon na nit dem ba retraite toog si service ndax bëgg àdduna, kooku doo fa wax lu jaadu, da nga fay wax lu sa yoon newul, wala nga jaxase nit ñi, wala nga nekk foo xam ne erreur la. nit bu xasee ba retraite rek demal. xam nga loolu fan la wuute ak woote yàlla. yàlla moom bu la wooy fal forcé da ngay dem, dañ lay suur. mais nit ñi ñooy dem ba am âge retraité, non 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 du ma retraite, man il faut ma forcer. loo xam ne liggéey nga pendant 20 ans pendant 15 ans amuloo ko, si li ngay toog di jaxase nit ñi di wax moo tax ngay am. c'est que nag lii mu lan moo tax mooy fépp mu ngi ci kër yi, mu ngi ci société, mu ngi fépp, mu ngi ci fépp ci côté yëpp ci monde bi. jërëjëf. ñu ñëw ci nettali bi. dafa am koo xam ne benn waay la ku ñuy wax Sidi moom dafa jàppee ne dafa muus am xel, pour moom moo gën a muus ñëpp. xam nga nit saay boo jàppee lool sa bopp rek, loolu moom la ñuy tuddee dof. man saay bu ma nee maa gën ñëpp le jour boobu dof na, ci saa si ngay dof. Sidi moom lan mooy liggéeyam, affaire saay-saay lay def, saay-saay yëpp jigéen yi lay détourner di tëdd ak ñoom, di leen def naka su dul noonu, defin bu ñaaw la leen di def. Sidi moom loolu mooy liggéeyam. Sidi dafa ne waxambaane boo xam ne dafa dëkk si dëkk bi, bu mu soxla rek day ñëw dox sa maayin ba nga yaakaar ne kii mooy waajee, xaaral ma topp ko, noo kii ku baax la. fekke caay-caay bu mu yore kenn xamul nu mu toll. mais nag waaye def sa bopp, lu waay def sa bopp, lu waay def sa bopp, lu waay def sa bopp. lépp loo gis lu nit def xamal ne lu waay def sa bopp. lépp loo def rek xamal ne lu waay def sa bopp. loolu lu am solo la. dafa am loo xam ne da nga yaakaar nit ñi nga ko def, mais sa bopp nga ko def. Sidi day jékki-jékki rek xool jigéen ba mu neex ko, mu dem dox si maay bi, jékki-jékki rek fexetu ba mu dugg si néegam, mu def ko naka su dul noonu, jëf ju ñaaw, tëdd ak moom tëdd bu bon. moom loolooy liggéeyam. ñii bu bëri woo nañ ko, Sidi sa liggéey bi dafa jekkul, dafa rafetul, bàyyi ko. du Sidi ñëpp na, mais kii Sidi histoire bi noonu la ñëwee. du Sidi ñëpp la, mais Sidi bi saay-saay la. ñi bëri yedd nañ ko ba sonn,
bàyyi li ngay def dafa jekkul ñii ay doomu jàmbur lañu. nit boo nattee sa bopp rek doo def jàmbur lu garaaw da ngay xool si sa bopp xool si sa rakk yi xool si boo amee jabar am doom est-ce que bëgg nga ku koy def ñi bëri yeddee nañ ko si loolu parce que xam nañu caay-caay bu mu nekkee dafa jéggi dayoo si di te dëgër bopp rek xam nga boo nekkee si yoon seytaane su nekkee yàlla dimbaliwu la dëgg-dëgg nit ku lay yedd di la wax dëgg sax doo ko déglu yow sa xel rek ngay utiliser fekk li nga utiliser sa xel dara baaxu ci si di dafa jékki-jékki rek am benn femme boo xam ne dafa dëggal yaay ji dafa yaru toog si biir këram lu ko yaayam sant moom lay def lu ko yaayam bàyyiloo da koy bàyyi lu ko papam sant lay def lu ko papam bàyyiloo da koy bàyyi léegi moo tax yar baax gis nga boo yaree lépp lu sa yaay wax ak sa papa da nga koy déglu loolu arme la boo xam ne bu dul yàqu loolu la ñuy wax gàllaaj du ay dem si ay sëriñ njawar ñu lay defal ay kii de dëggal sa waajur loolu mooy gàllaaj bu dul dañ moom dafa dëggal ay waajuram sii di dem fekk kooku dem gis ko nekk ko man dama la nopp dama la bëgg a def soxna yow rek yaa ma neex si dëkk bi yëpp kenn neexuma ko dul yow femme bi dañ ko yaru mu ne moom tamit bëgg na Sidi parce que Sidi daf ko bëgg a takk def soxna bépp jigéen bu baax loolu lay xalaat bépp góor bu baax loolu lay xalaat nga ñaan yàlla dogal ko si jàmm femme bi ne ko bëgg na léegi na lan mooy problème bi na ko may mu dem laaj ko yaayam ak papam parce que lii moom farata la lu am important la lu am solo la Sidi delluwaat këram femme bi dem expliquer yaayam ak papam ne benn waay bu dëkk si dëkk bi bu ñuy wax Sidi nee na daf ma bëgg a def soxna yaayam ne ko dégg naa turam déggumal si lu dal xel lu tey xel laa dégg mais na dégg naa rek kenn du ko utiliser benaa ne day jëf parce que léeg-léeg da ngay dégg yu bëri fekke amul fekke sos la rek comme que nee na daf la bëgg a tàkk entre yéen ñaar ku nekke jullit la ñun mun nañ ci ànd mais du ñu jëfee lu ñu dégg mais lu ñu dégg lu doy waar la si moom mais nag comme ko xamuñu dañuy dégg rek léeg-léeg dañuy siwal nit fekke amul nañu jàpp si lu baax li nañu jàpp ne daf bëgg a jabar daf bëgg a soxna nañ ko jàppee noonu léegi nag Sidi chaque fois mu ñëw kër ndaw si di wax ba ñoom ñëpp ñu intéressé wu xam nga rek saay day wax ba nga yaakaar ne kii moo gën ñëpp fekkee xam nga rek lii nekk si xol doomu aadama dafa nëbb léegi nag lan mooy problème bi ba ñu dawalee ba si yàgg Sidi daf ko invité këram ne léegi man dem bu nga seet si ma sama kër sama yaay ak sama papa ak sama séri ñu xam la parce que wax naa leen ne yow laa bëgg a def soxna yow yaa ma doy wax naa leen ko ba pare ndaw si le ko amul problème balaa ma lay jox sama kaddu way naa ñëw bàyyi ma dem tàggu sama yaay ak sama papa ma expliqué leen comme li nga ma wax Sidi ne amul problème mu delluwaat këram ñu joxante rendez-vous ndaw si ban bis lay dellusiwaat expliqué ko seen yaayam nangu na wala papam nanguwul mu dem wax ko yaay ji ne ko amul problème comme que yaayam ak papam ak ay séeram la wax pour nga dem këram ñu xam la amul problème ñun amuñu luñ ciy bañ mais nag jigéen na xam boppam loolu la rek jigéen moom rek mooy aar boppam kenn mënu ko aar moom rek mooy aar boppam parce que soo wéetoo man du ma ko fekkee mënuma la jël dugal la sama poos man lan laa mun conseil ba moytul lii amul problème parce que nit moom mënul def nit lu bon si kanam yaayam ak papam loolu ñun ànd nañ ci léegi ñu jàpp bis def ko comme jeudi bii di ñëw bis topp si di dellu siwaat mu dajak ndaw si ne ko léegi amul problème jeudi bii di ñëw bis topp dinaa la seet si sa kër gis sa yaay gis sa pap gis sa séeri comme ni nga ko waxee si di dem rek kontaan ree waaye di xaxataay xam na ne léegi mu jekku daw si mu def ko naka su dul noonu parce que si di saay bu bon la mu continuer dem léegi nag ba mu demee bisi daw ba mu des 4 jours Sidi dem informer ay copains am 4 personnes dugal leen ci néegam léegi da ngay njëkk dugg si néegu Sidi doog a dem si dugg si néegu mère bi ak paa bi si biir kër gi Sidi ngay njëkk jot moom dafa nekk si buntu bi mu informer copains am ba pare ne tux leen ba ngeen mandi
am na benn femme bu ma leen di andil fii bu duggee si néeg bi rek bu bañee violé leen ko fal force ngeen jël ay sagar taf ko ci gémmiñ bi pour buy yuuxu ba ngeen faj seen soxla gaaw man maa ngi ñëw. léegi na ba mu desee 2 jours mardi mercredi yaay xale bu jigéen bi ñëw ne ko dafa am benn xew buñ ma yëgal fii dafa am benn ngénte boo xam ne mënuma fa ñàkk a dem il faut ma teew yóbbu sama ndawtal te loolu journée bi yëpp lay jël dama bëgg nga fomm jour bi nga jàppaat beneen bis wala jàppaatee bis après mun nga dem kële dafa déggal yaayam mu xam ne loolooy priorité waxu ko Sidi dafa jékki-jékki rek noppi parce que jour bi jege na Sidi dem enfermé copain mi yëpp ne toog leen ngeen xaar ndekete ba muy préparé ndaw si 24 heures kenn gisu ko këram yaayam ak papam jaaxle nañ fan la ne dem ba heure bi jot jeudi Sidi dem informé bandi yi ne léegi xale bi mu ngi ñëw bu ñëwee rek dugal leen ko si ne bi ngeen tëj buntu bi bu yuuxoo ngeen jël ay sagar taf ko ci gémmiñ ji ngeen dal ci kawam. Sidi informé leen loolu bandi yi tox lu ñuy tox ba pare tàngal seen yaram toog di xaar yaay Sidi ne ko Sidi 24 heures gisuma ko dama bëgg yow rakku Sidi ki mbokka ndeeg baay ñoom ñaar rek ñoo bokk ndeeg baay amuñu keneen demal seetaan ma ndax Sidi mu ngi si néegam parce que 24 heures gisuma ko xale bi dugg si rek bandi tee ko mu commencé di yuuxu rak waaye booy def lu Sidi wax ñu teral ko si suuf futti ko ba mu set wi dal si kawam ñoom ñeenti ñëpp ku ne dem yàq xale bi Sidi jékki-jékki rek daw ñëw ba mu yëgsee rek commencé naa ne sama rakka c'est trop tard yéene néeg la borom ciy fanaan du doomu jàmmul nga yéenoon pour ñu def ko lii yàlla dafa andi sa doom sa rakk ji lañu violé fan la koy waxate Sidi nekk benn zaaru lu ñuy wax dof xam nga dof boo gisee si mbedd bi da nga koy yërëm mais soo xamee ne lii la def ba mu dof doo ko yërëm mu am natt bu bon bu gën a bon ci àdduna parce que lu mu naroon def doomu jàmbur affaire yi dafa dal si kaw rakkan ki mbokka ndaaj baay fan la koy waxate kale lu ko sauvé parce que dafa dëggal yaay ji munoon nekk fa ne non yow yaa ma wax ne man bu jeudi jotee damay dem moo tax yaru dafa baax si nit ki yar mooy lépp si nit ki da ngay nekk am yar am teggin respecté koo gis jërëjëf tey aussi waxtaan bi fii lay mën a yem lépp bi fii lay mën a yem ba beneen yoon lépp loo xam ne lu baax la yàlla nañ ko yàlla defal lépp loo xam ne lu bon la yàlla nañ ko yàlla teggil te ñu moytu bu baax parce que boo moytoo rek yàlla dalay musal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu